Yo, people, welcome to my Twitch. Hit that follow button, don't be a bitch. Yo, Ne! Što? Joj! Da! Jebim! A koman ti jebim! Oj! Što me udaraš, ljubara, nisam ti ja kriv da si slotan. Šta hoš? Ma kome je ti nubra? Ma kome je ti nubra? Pa znaš li ti da ja igram igrice od kada onaj čmario izašao van? Nisam ja kriv što su oni sistemi puni bugova i disinkova i lagova. I oni jebeni hakera debelih što nikad nisu vidjeli pičke u životu. Nema veze, ni ja nisam vidio pičke u životu, pa sam bolji gamer nego ti. Pa šta hoš sad ti od mene, ha? Nemoj da ti uzmam onu talu pa da te puknem po glavi ko onoga juče u PUBG. Da će ti tama, kad nemaš ni jaja da ispečeš. Slušaj me dobro sada, došao sam vamo da ti kažem da ima 600 po redu izdanje jednog od najvećih gaming sajmova i festivala u Evropi koji će se događati od 21. do 26. novembra na Zagrebačkom velesajmu. Ima da budeš tamo, da se družiš, da gledaš, da se učiš od pravih gamera, a ne ljubara ko ti. Ja tebi ne vjerujem. Ti si došao vamo da uzmeš moje skillove. Kako ću ja znati da je to sve istina što govoriš? Jel se to ikad već dešavalo? Ja o tome ne znam ništa! Nudim ti 3 opcije, pritisni plavo dugme ako hoćeš da se vratiš u prošlost i da vidiš kako je bilo. Ili pritisni crveno dugme i ostani ljubara do kraja. Ali dobro razmisli šta ćeš uraditi, od toga je odvisna tvoja budućnost. Majko moja, šta ću sada? Plavo dugme, da se vratim, da vidim jel to istina? Ili crveno dugme da ostanem nubare do kraja? Samo su 2 opcije u mom životu, ali ja znam šta ću uraditi. Dolazim da vidim ako je sve to istina, ako ne, boli me briga! Ljubara se izgubila u prošlosti, nadam se da će dobiti nešto skillova, da se more vratiti ove godine i pokazati šta zna, ali ja u njega vjerujem i znam da mi podjelujemo 2 ulaznice za jedan dan na Infogamer. Da dobijete morate doći na Twitch gdje će biti giveaway, vidimo se na Infogameru.